soifua manuia malo le folau malo fo'i le soifua laulelei lenei aso alo maia o tala mai Samoa. I tātou tala taumua, ua moria i leo se tasi o li'i e suafai ia au manga aloa li'i whaasuma le iwa tausanga le fianga o salepanga e mafua mailo na whaia o ni whaasalalonga po ni whaupunga i lunga le apia fōlinga po le Facebook na te whaao o le hoti a ngai le fionga i le li'i pāle mia. Ua whamaunia mai se sui le pūlenga le matanga ruenga o leo o loo tau fia lea li'i i le whare pui tanu malala e tā lia i le aso e tūla ia i luma o le whaamistonga e whapea whamtalanga na ngai atu malo le malo i le a fionga sa le panga e tusa leo le lua le babeau le pai le matanga le nei wa yaso matao fia mai i lea li'i ona oni soli ngā tūla whono wa ia whaatino ina. Oni la fonga sa ia whaia po ni fi autustusia i lunga le apia fōlinga o loo ia whaamtala i nai lona whaho o leo ti le fionga le li pāle mia le ua mafua i ona tau fia mamolia e leo. Wa lapatai mwhamanatu mai e le sui le pūlenga le mtanga ruenga leo le malutele o le tunu o se soli tūla whono lo whaia leo o ni winga whapea ma le lafo ni upu tau whamatau a ngai se tasitangata e lama tia ai le nofo le lei ma le nofo file mu o le atunu. Inisi o tātou jala e le o iai se whaititia o ila tau o lopolo ina e whaamsinonga e au fia i pokalame a le Salvation Army Moses Winga o le leolanga o sa wiriringa neo nei tala. O le hua festival whatu i nai e pokalame nei tono Samoa e pawhane o pokalame o whapeona a whapeona whatino ina i a tō whitinga whapatonga nei ko ila tau a fiere i la marosi i po so whaonga la marosi whaonga le te tau la marosi ia mai tau fiere o wala pasaina ia e vai o whapea tu temi nei mai le temi mulu whentaa pe loa e einan sa lea ia e nei lava se whaititia o ila tau o whapeona a wina mai fo i whamasnonga ia mua si le fia o le iwas fulurupa sene o ila tau o whapeona i tono pokalame nei tau mai lava le lua a fe supa ia o ila tau ia mai le whamasnonga ia po ua whamaunia ia soninga tula fono fo ia a fiere a marosi ia po le unge ina fo i mo le whaungai ina whala whasaina ia to saro tonu na mata po plane na sabea o maritolu afi o te na tula wa ua la tala tolu afi ringo se lau ila tau whapeona a wina mai i tonu Salvation Army ia mo tau fitinga ia mo whatino ino po plane nei a le tōtele lawa peona whea tō le iwa sulu pasene i o ngā tōle ia mai i te whamasinonga i o isi e o referrals o ia mai i ngā tōla whaala tonga i o polis wela whakatonga o wha peona o ngā ngānua whatasi ma Salvation Army taimi nei ia a Aristotele ia o i ngā tōu ia lewa protuaina ro ia wai isi vai ngai le isa mai e whamasinonga le case a uno fatto lui lo vediamo e hanno te proclame me e per la tonna allora tutti la base se numero e la tofoi e un mai la tofia o non lo to ma no foi ne pure lo to fattaria per o tonna una mia se suone to la ne o le numero ne e hanno tanto numero tonna fasi sto ona a mai ala to ia e lise de ia fia i misona to la fon Mai mene ua tau fia le fionga tea tola pea to e avea ma minister fu o le kapeneta o le tai au nei le ana whatautoa i le fionga ia tea tola pea to e avea ma minister fu o le kapeneta e le ngata o le fono au whaitula fono ai whapea foi ia le ofisa o le komisina o sulufa inga e peo le silafia o le vaenga tourus fu male lua pui lua o le whaavai o le malo Samoa le ana wala tuese whautuanga le fionga i le taitai o le atunu le fionga le ripale mia le sunga la ule le mali tole o te apola taivao Forces Smith e whautua ina ai le hao le malo o le fionga tui male li whano wa le toa swala wile lua mo le ato finga fau o le whitwhiria i le fionga a tea tola peato o le sui whaipule o le tuma lo whaasale le anga numero wha o lea ua whitwhiria o se tasi o whaamama a venga e tui nātu lona tau au
e feso swani ngā luenga o lo tau soa e le ngata o le teita i le tunu e whapea fo i le kāpeneta. Wa walu suma le fitu tau sanga o le soifua o le fionga tea to ala peato, mai whidiwhidia na fionga e bea ma minista, o lo o ave o ia, ma minista lango lango o ele mafua ngā whanua. Mai le matanga luenga o leo, e to tolu nisi o sui o le matanga luenga o leo po o manu o le malo, ua whamao lia mai le whai unga o suenga le official scienisi po le SWOS. Le a fia le tūlanga o fuala au whaasaina. Ta ua le sui o le pūlenga o le matanga luenga o leo, ua whaamalo lo i lātou. E pei o na whaamao nia lo lātou ua afianga le tūlanga o fuala au whaasaina. Ma o lo whaasolo fo Yesu suenga le matanga luenga ia i lātou e pei o na whaamao nia le tūlanga o afianga i fuala au whaasaina. O le masino mati le na whaatautai ai ia le foi pokalame pei ona sa ili ai ia le matanga luenga o leo whapea foi le foi na whaasolo antu inisio o matanga luenga ese ale malo. Le whaatino leo siaki mō tau mwhainga lava ina ia tau la mua. Ia au nanga matanga luenga le malo whapea foi ta o lea tunu o e te e atu tūlanga o whala au whaasaina. Wa wha malolo ia malo le malo au lo wha solo ai e suenga e tu sai malea a fianga e pei ona wha maunia mai tūlanga o whala au whaasaina. Mane tātou tala muri o leo wa wha solo ngā ruenga toi whale leia o le baa laititia le Samo Airways lea na a fia i se tasi o wha lave i nai le moto manua. Le pei ona ripotia i lunga o penga ta wha ilangi i se pepo wha mtalanga mai le malo. O le toi whale leia ma le wha tino ngā ruenga toi whale leia mo le wha lele le Samo Airways. Le ola o tau la mua isi nia na malanga mai ka nata. I le vayanga le asa lato ngafa ma le toi whale leia o le wha ale neia le Samo Airways. Po le Unity Aviation mga lue whaatasi ma isi nia i Samoa mo le wha atauteia lea o le ngā ruenga toi whale leia. O lo fasolo ngā ruenga i pi o na materi le suma le whaal masina leo kurso tātou malai wa lele i whale olo ma le wha moe o la iloa tonu wai le fuafuanga pe a wina atu le tātou wa lele mo kanata mo le toi whale leia. E silia ma le 10 miliona le tau a wha i elena wha tupe nai i ele ngā ruenga le toi whale leia le wa al nei au le toi a fia mai se taso wha lave i leana wipotia mai i nai le moto manua. Tātou whilai le aso tai mo seisi wha poponga, pa sau poia.